سوسیالیزم ده اصرار دمروبون ده اصراره. گر شورش مروو آروحی نبه، شورش جواکی مروو نبه، شورش خوزه یا مروو نبه، ام چه دکارن بحثا شورشک آنجی جانه که بتندرستی بکن. لورا لهمبر ایریشین امپریالیزمی ین کور و زراو بوین، بیدیوی به شورشین کور، بره، دلخوش، اخلاقی، بدیروک و چاندی هیه. ام پیواجون شورشین که دکارن بیجن، ام سردماوی دیجین مجارا گوتنیه. بگومان ده امپریالیزم جی وکه بری به هزایریشین چورس و بسر شورشین گلان و بنیاتین جواکیین مروفدانه و به شوهین ریبازین جدا ایریش بکه و دیگه جی خود سپیره تکنیک و دانه این زانستی و وساج ریبازک درونی یا مزن لسر جهانی فرز دکه لجهان ریوبریا زانستی ساز دکه ریوبریا تکنیک ساز دکه به بشکفتنا تکنیک را دیلگرتنا مروف اساس دکره دی اتم بکار نینه جبر کو بکار بینه دی اف جهان جبوی ویجی بکوه روشه کو ایدی نیجین دیسه حوجه ناکه زیده جه داگر بکه جبر جه کو نهاتی داگر کرن نمایه داگر کری یک جدا پیشخستن تکنیک یک جدایا بکار آنینا چکه به وی سدمه جهل امپریالیزم و نچاریه جخوه هدف دمریتی دانه وایه شری درونی دوی معنی دا اوری باز پر کورانی تیم بکار آنین و دبین بکار آنین جی. شرحین زیده تر درباسی آلیه میجی و روح دکن. گریدانا میجی و گریدانا روح آن نوحاتیه پیشکستن ده هول بدن هین زیده تر جی پیش بخن. لورا ده شورشا میجی، شورشا روح و ریبازین ویجی بکون مریتی. اوجی شورشا جهاتیا فکراندنا سر بخواه، روحی خواه نفروتن و پاراستنا نرخی مرویین بنگهینه. ام دکارن جویرا بیشن شورشا محافظه کاری جی. جبرکو دما خواستن مرواهی تنه بکن و تو بپاریزی. دما خوزا هات ویران کرن و تو به تکنیکین گنجا و شری پیشی لگرتنی بمشینی. اما لیدیجی تصویه بونا کومین جواکی و نتوان این به وقت خرابونا زمان و چانده راوستن. مرو خستنا نوا بهتنگی و راگشیه که مزن هما وکه نخوشیه که نویه. حتی بهتنگی دبه دایکا همو نخوشیان. ده انجام خرابونا زایندی دا نخوشین وکه اید سی پیش دکوین. لهم وان توان ده خزلت دکته یا رزگار کرنا مروف هبه. بهتنگی دیارده که امپریالیزمیه. او نخوشین نو دیارده این امپریالیزمینه. بوان را تیکوشینا دش امپریالیزمیه و تو شیوه وی ببینی جخواه جبوی ایدز دبیجن و بایا سردمه اوشی چاوکانی اخواه جره درکتنا زایندی دگره اما به فراست راست از زایندی و پیشی لوی بگرن جخواه زانیارین امپریالیزمی جی و یکی دبیجن نخواه شورشی چاره ویا یکانه هجمارک زیده نخوشین کو چاوکانی اخواه جخوزه یا اشکفتنا امپریالیزمی دگرن هنه بویرا بهتنگی ام بحثی دکن نخوشیه کی گرانه او انجاق بستاتو یانجی و سازبونه که جواکی یا نوه آنگو به شورشی دکاره به در باز کرن امیجی تکنیکا و یا نو ببینن جبوی سوسیالیزمی دمک نو یا تئوریک و دبه ام نکارن به نرخاندنین 100 سال نوزمین و تفکاری جی تئوریا سوسیالیست را بکن بگوتن اگدین جبرگرنا نرخاندن و تئورین سوسیالیزم 100 سالا 19 را دیسا به نرخاندنین سرداما 20 را این امپریالیزم شورش رزگاری انتوی را تئوریا سوسیالیزمی نکارن دولمند بکن. البت جبرگرنا وان راجی ام نکارن بیجن سوسیالیستین باشن. امتنی دکارن سوسیالیزمی به دربازبونا 100 سالا 21 امین را یانجی ده درباری پیواجوا ام ناوی را درباز دبندا پرسکریکن هی باشدانین هولی. بدیتنا هنگدن پیشکتنین کو کور بینه را خود تیر نبینن به ویرا لدیشی وان پرسکریکان راوستن و به تئوریا کو ریبازن هزا چارسری پیشتکارا انجاق دکارن تفکاریه که بکن. بله،
پێدیوی bi teoriya vê demê heye. Lê divê em ya kevin jî bi temamê înkar nekin. Dîsa bê ku ferasetên partiyên kevin, ferasetên şerên kevin bên înkarkirin, li gorî demê dewlemendkirina ferasetên partiyê û taktîkên têkoşîna vê divê weke tevkariya ji sosyalîzmê ra bêhezirîn. Weke tevkariya ji taktîkên şerê sosyalîzmê ra jî mirov dikare behsa pêşxistina taktîkên nû bike. Ev hemû jî didin diyarkirin ku deriya teorî û pratîkê da li ser bingeha têkoşînê nedawîbûna serdema sosyalîzmê û netêkçûna sosyalîzmê ye. Berwa jî nûbûna wê misoger pêşxistina teoriyên û ya herî girîng jî bi pratîkên nû ra jîndarbûna wê di wateya pir afrîner û pir nûşentiyê da hêz ji wê ra avakirine. Di vê meعنê da li dijî emperyalîzmê û nûnerên wê yên sereke bi qasî têkoşînê ev qas jî nûnertiya sosyalîzmê derbasî qonaxeke nû dibe. Hilweşandina sosyalîzma pêkatiya li Sovyetê ne di wateya tunebûna her tiştî da ye. Dê destkeftiyên sosyalîzma li wir bi şêweyên cuda ji boî xwe rê veke. Dîsa li nav gelek welat û gelên cîhaniyên biçûk û mezin derdixin holê ku destkeftiyên netewî û cîwakî dê vê demê ava bikin ji xwe raveya zanistiya cewhera afrîneriya sosyalîzmê wê neçar dike û derdixe holê ku sosyalîzm jî ev e. Ji xwe em di ezmonên xwe da jî pir balkêş dibînin ev gengaze. Bêguman welatê ku me kiriye hedefa xwe di vê çarçovê da nirxandin ne zehmet e. Dema Devletên Yekîtiya Amerîka wisa rola hunerkarê sereke û împaratoriya sereke dileyze, Almanya jî vala nasekine. Ew her tim weke di sed salan û zemîn da bûye, di sed sala bîst û yekemîn da jî li hember emperyalîst bûnê baldar nêz bûye û du şerên cîhanê yên mezin û gelek şerên biçîk û mezin li serê mirwahiyê giriye bela. Bi qasî gelek pêşkeftinên faşîst heta kirkirina gelan bûye bela. Ne tenê di qira Cihûyan da, di qira Ermeniyan da jî li pey îtihat û terakî gelo mirov dikare piştgiriya Almanan nebîne. Em dev ji vê jî berdin, di roja me da di qirkirina li Kurdistanê de jî ma ne gengaze ku piştgiriya Almanan neyê dîtin. Bi rastî hem di qirkirinên nava xwe hem jî yên derve da divê para emperyalîzma Alman pir baş pê dîtin û şîrweya wê rast dana rûniştandin pir giring e. Yek jî Japonya xwe kom kir û nû li cîhanê belav dibe. Dema belav jî dibe ji bo wê rejima faşîst xwedî bike ji bo ji Amerîka û Almanya baş nemîne çawa hevdanê dike. Pêwîst pir baş dîtin dibin navê ji aliyê aborî ve bi xwe ve bide girêdan çawa xwe berdide nava rojhilata navîn. Direng şiyar dibe, lêbelê wê pir xirab bi encam bike. Ya herî giring jî xirabûna li Rûsya rast nirxandine. Gelo Rûsya emperyalîst e. Bi hilweşîna sosyalîzma pêkatî ra gelo ya ku li Rûsya pêş bikeve emperyalîzm e. Yan jî pêşkeftina sosyalîzmek nû ye. Pêwîst e xisleta polîtikaya Rûs a binakok baş bê nirxandin. Hilweşîna sosyalîzma pêkatî bi temamî netûnebûne. Levra ji aliyekê ve hêzên sosyalîst hebûna xwe pêş dixin. Ji aliyê din ve jî pevçûnek di navbera hêzên netewperest an jî meyldarên kapîtalîst da mijara gotinê ye. Nakokiyên van nexwasin pêşxistina peywendiyên bi welatên emperyalîst ra dide pêş. Dîsa pêwîst e di nava Balkanan, Kavkasya û rojhilata navîn da diyarbûna van baş pêlî kolîn kirin. Di nêvenga van pevçûnên emperyalîst da wê şoreşa Kurdistanê çawa derfeta derkeftinê bibîne. Ji van pevçûnan çawa sûd werbigire divê baş bêzanîn. Di vê meعنê da hilweşîna sosyalîzma pêkatî li welatên emperyalîst ên mijara gotinê nakokî lezkirine. Di vê rewş teqez ji pêşkeftinên dema statîkoya kevin baştir destdayî û nêzî hilweşînê baş pêne nirxandin. Dîsa ya gerîng pêwîst e baş pê dîtin ku dema ew bê pergaliya Devletên Yekîtiya Amerîkayê dibin navê sazûmaniya nû da pêşxistiye û gengeşe hîn zêdetir Siûda rêya şoreşê vedike. Weke din li herêma me welatên rojhilata navîn hinek pêşkeftin hene. Pevçûna Ereb û İsraîlê ya ku weke
دجمنین ازل و ابد دخوین بر به روشک لهوکرنه ودشه. لدوی مرو بیجه کو ده اوجی سردمک tam آشتیانه و لهوکرنه سازنه که İsrailî yan jî şêweya wê ya Siyonîst wisa hêsan tenê bi İsraîlekî ve sînûrdar namîne. Siyonîzm di cîhanê da hêza herî bi bandor û ber alîkirin heye. Bi Filîstîn û welatên Ereban ve têrina be. Wê her tim qada xwe ya bandorkirinê zêde bike. Ji xwe em dizanin li ser Tirkiyê çi qasê bi bandor e. Di nava rêveberiya Tirkiyê da çi qas giraniya xwe heye û çi qas begê wê ye. Em dizanin ku dixwaze vê li tevayê komara Tirkiyê berfireh bike û berfireh jî kiriye. Dîsa em baş dizanin ku çi qas hêzên rêveberiya Ereban jî xwe dispêrîn wî. Levra nakokîn heyî ne gengazek ku di carekê da lehev bikin. Heta divê bê dîtin dê ev xislet da bi nakok hîn zêdetir kûr bibe û bidume. Li belê derdikeve holê ku lehevkirinek jî hevce dike. Ji ber di hevsengiya hêza heyî û di rastiya Ereb û İsraîlê da rêveberiyên heyî, rêxistinên heyî û şêweya têkoşîna wan êdî têrê nake. Derdikeve holê ku êdî ew bêwatene. Ne Ereb weke kirine rojeva xwe dikarin ji Kokê ve İsraîl tune bikin, ne jî êdî İsraîl dikare çok li hemû Ereban bişkîne. Levra ne gengaze ji bûyî her du aliyan jî behsa serkeftinekê bêkirin. Vaya ev jî ji pêvajoya em dibêjin a lehevkirinê ra zemînekê ava dike. Encam jî hevdîtinên aştiyê ne. Ne mercên ku İsraîl tam ferz dike dibe, ne jî mercên ku Ereb tam ferz dikin dikare pêk were. Wê di xetek navîn da lehev bikin. Niha jî hevdîtinên vê yên du kesî û pir kesî dikin. Weke ku dê di vateya tinekirîn de serî li ti şerên dijwar nedin. Dê aştiyek wisa mayînde demdirêj û stratejîk jî pêş nekeve. Ev hîn zêdetir lehevkirinek bê biryar a dema bê biryariyê ye. Dibe ku ev rewş her kêlî xirab jî bibe. Wê lehevkirin pêş bikeve lê belê wê di nava xwe da gelek tovên pevçûnan jî bihewîne. Ji xwe em roj bi roj dibînin ku çawa tê pêkan û çawa tê xirabkirin. Divê mirov ji alî rojhilat ve rewşa Îranê jî bi ser ve bike. İran ji berê ve bi hêzên çi ji nîv girava Ereban, çi Anatolya, çi Kavkaz, çi jî Asya navîn hatin ra bi pevçûnê ra rûbirû maye. Pevçûna İran û Iraqê jî berdawamiya vê ya di asta dîrokî de ye. Nakokiyên vê yên bi Tirkiyê ra jî dîsa li ser bingeha dîrokî ye. Raveya vê ya mezhebî ev qasî ne girîng e. Şerek siyasî ye û temamî girîdeyê nakokiyên di navbera wan da ye. Wisa hêsan bi Tirkiyê re lihev nake. Nexwasim dostaniyek wisa bi bawer qet saz nake. Dîsa di roja me da nexwasim bi rejima Iraqê ra bi gelemperî jî cîhana Ereban ra nikare dostaniyek mayînde pêk bîne. Di navbera wan da nakokiyên mezin hene. Levra ber endamê herî mezin ê hêzên nakokiyên herêma me ye. Weke bi rêveberiya heyî ra diyar dibe, di rêveberiya berê ya şah da jî ev wisa bû. Dibe ku siber rojê ev hîn dijwartir be, lê belê ji ber pirsgirîkên xwe zêde nikare şer kûr pêş bixe. Bes zêde nikare lehevkirinê jî bîjî, divê ev jî bêdîtin. Di sosyalîzmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e.